Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungire yashinjije impuguke z'umuryango w'abibumbye kubagamira umutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR ni umutwe ukora ubugizi bwa nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ushize ukoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Uyu mutwe kandi ni umutwe w'iterabwoba cyane ufatanya na FDLR cyangwa se n'indi mitwe ibogamiye muri iki gice cyangwa se irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, by'umwihariko higanjemo imitwe y'abakongomani nka Wazalendo. Abangaba kandi ni abantu bagerageza guhungabanya umutekano w'ituze rya rubanda muri Kongo hagati cyangwa se muri Kivu y'Iburasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kivu ya ruguru, aho bakora ibikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi, kusahura, kubangamira abaturage ndetse no gufatwa ku ngufu kw'abagore. Uyu mutwe wa FDLR ugomeje kwigamba ko uzatera u Rwanda guhera mu myaka myinshi ishize, guhera mu mwaka wa 2005 kuzamura, ndetse no mutwe ugomeza kwigamba ko uzateza umutekano muke mu Rwanda, cyane ko umwe mu bayobozi bawo bavuze yuko bazagaruka mu gihugu cy'u Rwanda nta mututsi n'umwe usigayemo. Uyu mutwe kandi ugomeje kwigamba ko wihishe inyuma y'ibitero bitandukanye byabangamiye abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bagiye bavuga yuko babangamiwe n'ubugizi bwa nabi ndetse no gusahurwa ituze rya rubanda n'ibindi bitandukanye bigenda bikendera cyangwa se bikomwe mu nkokora. Uyu mutwe kandi ni umutwe bivuga yuko uterwa inkunga na leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo nayo ikabihakana yivuye inyuma, ahanini biturutse ku kuba uyu mutwe uvuga yuko uterwa inkunga cyangwa se wikorana ku giti cyawo. Gusa bamwe mu bayobozi cyangwa se impuguke muri politiki bavuga yuko uyu mutwe nta kintu na kimwe wikozwa cyangwa se wifasha kubera yuko ufashwa na leta ya Kongo, nyuma yuko leta ya Kongo nayo yavuze mu bihe bitandukanye ko umutwe wa FDLR cyangwa se umutwe wa M23 cyangwa se ihuriro rya FCM23 rifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, gusa n'u Rwanda narwo rukabihakana rwivuye inyuma. Nyuma yuko FCM23 yagiye ibitero mu bice bitandukanye maze igafata ibice bitandukanye muri Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikavuga yuko ibingibi byishwe inyuma y'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda byatumye gifatirwa ibintu mu bihugu mpuzamahanga, cyane muri uyu muryango cyangwa se mu muryango wa Loni cyangwa se mu muryango w'abibumbye, aho cyagiye gifatirwa ibintu bitandukanye. Bikaba biri mu byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungire yikoma impuguke muri Loni cyangwa se muri iki gice. Komeza ubane natwe hano no kuri Taifa Rwanda Wesanze, ni buri mushyashya ukana subscribe kugira ngo ujye ubane natwe umunsi ku munsi. Nginitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.